аз ҳамкасбон ба шумо кӣ маъқул нест? бояд ман имрӯз росташро гӯям. ман санъаткоронро бисёр гӯш мекардам, сурдӣ ҳар якашонро гӯш мекунам ва аммо айни ҳол сурдӣ баъзеашонро умуман гӯш намекунам. шояд тамошобине ки айни ҳол моро тамошо кардисад гуфта бошад ки Низомҷон аз худаш рафтааст, имрӯз баромда санъаткори аз худаш калонро ғайбат карда истодааст. ман аз худам рафтагӣ нестам, ман ҳамон чӣ хел пештар буд ҳамин хел ҳастам, зеро чӣ хел ки гуфтам, худованд бо ҳамин қадар худовандиш хоксор аст ва ваъда додааст ки ба ҳар як гуноҳи бандамро ман мебахшам агар вай тавба кунад. мо ки ҳастем? мана як устод Муродов ва як суханашон ҳаст ки ман бисёр дӯст медорам ки ҳамин дасташон фақат пешашон ба ю устод Муродов дар куҷо ҳастанд? санъаткори СССР гӯем санъаткори СССР ҳастанд, аммо вақте ки шахси бисёр бузург ҳастанд, лекин бо сарояндаи ҷавон ҳам бошад, бо сарояндае ки сину солаш дар соҳаи санъат гуфтанӣ ҳастанд ки эҷодияташ баланд бошанд ки як хел ҳастанд. яъне ки чуноне ки худатон гуфтед бахшанда бале бояд бошем, яъне ки шумо бояд ин баъд ин шахсро ҳам бахшед. ман бахшидагӣ ҳастам устод. ва ман бахшидам. барномаи шумо рост ки дурӯғ буд, ман росташро гуфтам. Лекин ман гуфтам, ман ҳоло ҳам аз пуштам чӣ қадар гап мезананд, киҳо гап мезананд, мегӯям паноҳаш бар худо аст. инсоният гап мезанад, забонро борои гавздан додагӣ. ин суханҳое ки ҳозир шумо гуфтед дар ягон ҷо шумо ғайбат накард, яъне не ягон кас намедонад. ягона ҷое ки ҳозир ҳамин ҷо. бале ҳамин ҷо, ҳамин ман ягон дар ягон ҷо нагуфтам ки то ҳатто ҳамин хел кор шуд. аз ман чанд нафар дар куҷое нашинем, ҳамон кас чӣ хел гуфта пурсад, ҳама санъаткора пурсад, ман зӯр мегӯям. тамошобинони азиз, Низомҷон тасмим гирифтанд ному насаби он касро нагӯянд, зеро нахостанд ба шахсияти он кас расанд. аммо ман ҳам он касро маҷбур накардам ки ному насабашро бигӯянд, зеро ихтиёр дар дасти он кас аст. аммо фикр мекунам ки ин суханҳо аллакай соҳиби худро дарёфт кард. тамошобинони азиз, ин буд якчанд ҷавобҳои Низомҷон ба саволҳои мо. то чӣ андоза рост ҷавобҳо рост буданд, хулоса аз шумоён аст. инак дӯстон, ба қисми дигари барномаон мегузарем. Низомҷон, чуноне ки дар боло қайд кардам, дар дасти ман рӯйхати наворҳое аст ки аз сабти он шумо хабар надоред ва агар хабар дошта бошед ҳам гумон надошед ки ба дасти мо меояд. оё шумо розӣ ҳастед ки мо ин наворҳоро ҳамроҳи тамошобинон бубинем? чӣ хел наворҳо бошад? ё лозим неми бификрам. дигар бахшҳои барнома бошад, ба дигар савол ҷавобҳо гузарем. Низомҷон, агар шумо розӣ набошед, мо албатта нишон намедиҳем. лекин ман шарт дорам. шумо баъд аз барнома аз ман хоҳиш намекунед ки як бор ба шумо нишон диҳам. баъд аз барнома ҳам нишон намедиҳем? мо ин наворҳоро ё бо тамошобинон мебинем, бо ҳамроҳи тамошобинон, ё умуман намебинем. ин чунин шарти барнома аст. фикр мекунам хай ба шумо шавқовар аст. ба шумо шавқовар ҳам шуда истодааст, дудила ҳам шуда истодам. хай фикр мекунам ягон кори хатогӣ надорам. хай биёед мебинем. майдон аз дилер аст. ба ҳар ҳол Низомҷон, ман огоҳ кардани ҳастам. ба ҳар ҳол шумо дар ин ҷо меҳмони барнома ҳастед, на он ки шогирди ман. қаҳрамони барнома новобаста ӯ кист, қаҳрамони барнома аст. ман ӯро тарафдорӣ намекунам. ва ба миён саволе ояд ки ин кӣ буд ё чӣ буд, ин чӣ ҳолат буд, шумо ҷавоб дода метавонед, худро сафед карда метавонед, дар кадом ҳолате ки набошад. рости гап намедонам ки ин чӣ гуна наворҳо аст. хай кӯшиш мекунам ки росташро гуфтанда. ин тавр ки бошад, марҳамат карда розигии худро бо имзоатон дар анамин ҳуҷҷат тасдиқ кунед. хоҳиш мекардам як бор хонед. тамошобинони азиз, мо розигии Низомҷонро гирифтем, акнун ба тамошои наворҳо мегузарем.
نظام جان شما میگفتید که این چی بود و در کجا به فکرم به یادتون آمد؟ این همین در راه کمتر آماده ایستاده بودم که چند روز پیش بود همین رفته ایستاده بودم در راه که بلانی ماشینم یک بار دمش برآمده ماندگی بود. اما در همونجا در این وضعیت من سرم رو خورده ایستاده بودم که کی را به یاردم دعوت کنم. گفته این خطا نکنم همون وقت بود. ولی این از کجا آمد به دست شما؟ اگر دیده باشید نوار رو از درون یعنی خیرسات مرشود که خیرسات میگردن از همونجا ثبت شده است و شغل دست نمیده. قایل من حیران شدم، در فکر و خیالم هم نبود که حاضر شما عیناً همین در کوچه شدگی حالت را میگذارید. این از کجا؟ خب نظام جان این از کامری نظارتی انامون طرفخانه است و چگونه به دستی ما افتاد از ما پرسان نشوید نمیگوییم، لیکن شما بهتر جواب دهید که انامین چی حالت رو ما دیدیم. آیا کاری خوب است به مالکیتی انامون طرفخانه؟ دو باره سه باره شما خستید رسیدید و اگر آن چیز کار ناشایم شود یعنی ویران شود بعد چی میشد؟ کی جواب میداد؟ آیا درست است این کار؟ اصلا شرمنده آور است. اصلا نه، در اینجا استاد کمتر دیگر چیز است. در اونجا ما یک خدماتی جایگیرنمایی رکلام ها خوب جمع‌سیتی شده هستیم در مغازه و در جاهای آدم بسیار، یعنی در مگزین و در مغازه ها هست. در همین طرفخانه همون کانال ما هست و همونجا کمتر خیره بود. من از کدام حساب خیره باشد گفته همون آنتن‌هایش رو تفتیش کردی ساده بودم. اصلا این کاری تکنیکامان بود، تکنیکامان هست و اون کس باید بینند بود، لیکن کمتر خیره بود. ما سببش برای چی دیدم؟ ما برای گفتگی هستیم که ما وعده داده هستیم که یعنی که صفتی بلند که ما همون چیز رو در طرفخانه ها پیشکش میکنیم. گفته همین خوب جمع‌سیتی است، خدمات رکلام و جایگیرنمایی است. حالا وقتی که شما همون خدماتتون رو گفتید بعد به خاطرم رسید که شما خدمات رکلامی دارید کانال یعنی که کانالی و بعد به خاطرم رسید توضیح درست است، لیکن به هر حال رسیدن ممکن نیست مالکیتی خیر. من راستی من استاد جان اگر اجازه دید امکانیت که پیدا شد اگر نفرانی که با ما در همکاری باشند اگر مغازه و
رستوران و کافه و خیلی جاها داشته باشن ما مانه آماده هستیم که همکاری کنیم. خوب جمعیتی این خدمات جایگیرنمایی رکلامه ها در تمامی ولایت خدا اگر خواهد در نقشه‌مان هست و حالا در کجا هست؟ علاقه ما یک طول یک 60 تا با این نقطه داریم. کلام کلمه‌اش رو میگم مثلا در عزیز هست، در مغازه از 19 میکرایان است، در منطقه نصیبه هست. جایی که شما میبینید این قهوه خانه کوثر است. بله. کپیراتور قهوه خانه کوثر است و در بسیار جاها هست. در بسیار جاها هست. خیلی من رفته ایستاده است. با همکاری دعوت میکنیم. خب از فرصت استفاده برده به شما برای کارهایتون موفقیت ها آرزو میکنیم و به نواری نوبتی میگذاریم. این نظام جان شما تلفن نگردید؟ آقای رئیس Bine, cum pe greu să-i fac când ne gândăm la întâlnirea la orășom, nu? Ei, seni, aşağı bir karar nizam can işte. Ce și hine, că? E și eu când m-am brau, eu istam. Diyor. Seni, bine, că? Dar seni var mı kırız, diyoruz mu? بسیار نواحی عالی جناب. یعنی که میخواستیم فهمیم این شوخی بود، اونها در حقیقت شما رو از روی خط اشتراکچیان خط زدن یا این شوخی بود؟ نه این شوخی بود در اول، لیکن من هم در به شوخی بودنش باوری نداشتم، زیرا من خودم بسیار شوخی میکنم. در برنامه بسیار وقت دفترکا زنگ میزنه میگن که فلان روز در فلان جا برنامه است اومده ایستادی. من میگم ای اکا حالی من در خانه خوابم و همون به من نمیشد می گفته بعد درآمده میرم. لیکن این سفر وقتی که درآمده رفتم خیلی شوخی کردم. من فکر کردم این راست است، لیکن بعدا گفتن که این شوخی بود. لیکن بسیار در حقیقت حالتی ناگوار بوده است. یعنی آن حالتی که شما افتادید شما باور کردید و با چنین حالت افتادید؟ اولی مراتبه بود که همه خیلی همراهی من شوخی کرده بودم و یک نصیحتی من چنین است که این بعد اگر با چنین حالت ها افتید یعنی شما زخم نشوید، عصبی نشوید، زیرا امروز نام‌نویس میکنم فردا میگیرن از روی خط. به همه چیز ما باید تیار باشیم. حضلی بسیار هم عجیبی شده بود پیش از کنسرت. آن شخصانی که برنامه ما رو پیگیری میکنن الکی میدونن که در همین قسمت برنامه ما درباره آنتونیم و سینونیم گپ میزنیم. یعنی که در حیات انسانیت هر یک چیز مقابل خود را دارد. گرمی، سردی، بلندی، پستی، راست، دروغ و غیره ها. در همه جای ها در شبکه‌های تلویزیونی، شبکه‌های اجتماعی کوشش میکنن فقط خوبش را نشان دهند و تعریف کنند. این درست است، این رکلام است و چنین باید باشد. برای پیشروی کار چنین باید باشد. اما چون که ما گفتیم آن چیز بهترینی که چیزی که بهتر است مقابل آن چیز یافت می شود. و در این قسم برنامه ما فکر و اندیشه های شخصانی رو میگیریم که کمودی شما رو به ما میگویند. یعنی که ما یک چند نوار تیار کردیم و شخصانی اگر شما رو دوست داشته باشن پیدا میشن، شخصانی که شما رو بعد میبینن یا عموما نمیدونن در حق شما و خوبی های شما رو نمیدونن یا نسبتی صنعت شما با خبر نیستن، نسبتی مهارت شما. باید بهترش نوارها رو تماشا میکنید. کدام خصلت ها، کدام طرز و اسلوب نمی نظام جان عظیمов برای شما همچون تماشابین پسند است؟ من خیلی که گفتم انسان البته پیش از همه بی کمبودی نمی شود. این کمبودی گفتن نه یک پیشنهاد که برای نظام جان عظیمov میشد وقتی که همون سرودهای چی گوییم وزنین غمگینانه میخوانند در همون وقت چهرهشان را نسبت همون موضوعی سرودی که خواندند مطابق تر کنند. یعنی به شما معلوم شدن؟ بله من فهمیدم. ایرادی آنکاست. خیلی کوشش میکنیم که اولا هر یک سرود رو اجرا کنیم مضمونی همون سرود رو درک کرده. خیلی تا این دم
ҳамун корро карда истодем, шояд ба ин кас ноаён бошад. албатта ман иродаи ин касро қабул мекунам, дар ояндаҳо кӯшиш мекунам ки ҳаминро аз байн барам. зеро ҳар як ҳофиз бояд ғайр аз маҳорати ҳофизӣ маҳорати акториам дошта бошад. Бигзор ҳамин аст. хуб, навори навбатиро мебинем. як намедонам кадом клип, вале як суруд доранд, мегӯянд ки ту хай номаш рости аз хотирам баромад, ҳамин рӯз ҳам гӯш кардем, мисли оне ки ҳар ду нафар сароянда бошад, мазмуни суруд ҳамин гуна арзёбӣ мешад. вале барои ман ҳамчун як шунаванда фикр мекунам ки шояд бисёриҳо писанд кунанд, вале барои ман на он қадар писанд аст, чунки мазмунан агар гирем ҳам қофиябандаш хато аст, ҳам сурудаш ба мусиқӣ чӣ мегӯянд дуруст наомадааст. хай Низомҷон, ба фикрам шумо фаҳмидед сухан дар бораи кадом суруд рафта истодааст фикр мекунам фаҳмидам. бале, ва чӣ гуфтанӣ ҳастед? то ҷое ки медонам суруд аз рӯи қофиябандиам дуруст аст, мазмунан ҳам дуруст аст, оҳангашам хуб аст. хай боз як бор дида мебароем, албатта суханашонро, иродашонро ба инобат мегирем. Джон Азимовро мешнасед? Нет. Знаешь? Да? О ки аст? Хофиз? Не, ман намешнасам. Ман мешнасам. Низомҷон Азимовро мешнасед? хуб, Низомҷон, шуморо намешнохтагоям будиам. аз ин мебарояд ки шумо бояд боз кор кунед, бисёртар кор кунед то шуморо бисёртар шиносанд. бале, албатта. ва ин қадар ҳам камбудиятонро ҳам нагуфтам ва аммо ман мехостам ки бисёртар гӯям то ки ислоҳ шавем. бале, ислоҳ шавем. албатта дар ҷодаи санъат устод, ман дар бисёр ҷоҳо мегӯям ки агар ҳамин ҳар якта ҳарфҳояш санъатро агар пешравӣ пур кунем, шояд ки ман ҳамун ҳарфи серо ҳоли дар охирашам бошам, ҳоли ҳатто ҳамин ҳарфи серо пур кардагӣ нестам, лекин нақша дорам иншоаллоҳ ки ҳаминҳо бозам шиносанд маро. тамошобинони азиз, вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба охир расидааст ва дар охир мехостам аз Низомҷон шумо таманниёти худро ба тамошобинон, фикру ақидии шумо нисбати барнома ва боз як чизро гуфтаниам ки оё аз он саволҳое ки мо ба шумо додем шумо наранҷидед? ташаккури зиёд устоди азиз. ман барои тамоми бинандагони ҳамин барнома, барои тамоми мардуми сарбаланди Тоҷикистон, хонаободӣ, тани сиҳат ва хотири ҷамъро таманно мекунам ва фикр мекунам ва ба умеди он ҳастам ки он суханҳои, он гапҳое ки ман гуфтам ба дурустӣ дарк мекунанд ва нисбаташ хулосаи худро худашон мебаранд. ман танҳо бо дили рост гуфтам, зеро барномаи шумо рост ё дурӯғ аст. ва албатта ман ба умеди он ҳастам ки дар ояндаҳо ҳамин гуна барномаҳо бисёр шавад, бигзор озодона суханашонро гуфта тавонанд ва албатта аз тасаввуроти ман аз барнома нағз аст, хуб аст ва саволҳое ки додид душворашам буд, аммо кӯшиш кардам ва бо як бовариам гуфта метавонам ки фақат росташро гуфтам. яъне шумо хафа нашуда савол? не, албатта. агар хафа шуда бошед ман бахшпурза нестам, зеро ин рост аст. не, бале, албатта ман хафа нашудам. ва вақте ки шумо таманниёт кардед ки чунин барномаҳо зиёд шавад, яъне ки барномае ки на танҳо синоним, балки антонимо ҳам шуданд. албатта. ва бисёр мехостам ки мухлисон нисбати ҳамин қаҳрамонҳои худашон, яъне санъаткорҳои дӯстдоштаи худашон, новобаста ҳофиз ё ҳунар актёр аст, умуман ҳунармандое ки дӯсташ медоранд маҳорати он касро, ҳунари он касро бигзор донанд ки ин қаҳрамонҳо чӣ гуна инсон ҳам ҳастанд. бале, яъне ки агар дар ёд дошта бошед, аз он рӯзҳое ки шумо дар ба назди ман ба шогирдӣ омадед, аввалин суханҳои ман чӣ буд? пеш аз ҳама инсон бош. инсон бош. бале, ҳамин. баъд касбатро интихоб кун. аввал инсон шав, баъд касбатро дод. олим набошу одам бош. бале. тамошобинони азиз, ин буд барномаи рост ё дурӯғ аз телевизиони Танин ва агар дар рафти барнома бо суҳбатамон ҳамроҳи Низомҷон ба шахсияти касе расида бошем, мо мақсади ба шахсияти касе расидан надорем ва ғайбати як касро кардан ҳам надоштем. танҳо ман хоҳиш кардам ки суханҳои росташро гӯям. агар заррае бошад ҳам таби шуморо хушгардонида бошем,
ما اهل کارمندان تلویزیون تنین از این بسیار خوشحالیم. همیشه با تلویزیون تنین و برنامه راست یا دروغ باشید، زیرا ما به شما راستگویی را توصیه میدهیم. راستگویی باشد برای نیکی هدایت میکند. خیر. تنین بیارد شعر و سرود برای هر یک خرد و بزرگ. فیض سحر از صوفی صفا بیارد بر دل مهر و وفا. تنین که در هر خاندان بود همیشه چون مهمان. پیامی روزش پیک شما، تنین بود همراز شما. تنین همیشه همراه مردم باشد که خورشید در قلب مردم. تنین همیشه در یاد دلها، ما با شما، شما با ما. تنین همیشه همراه مردم باشد که خورشید در قلب مردم. تنین همیشه در یاد دلها، ما با شما.